Srbija je dolazila raditi ovo. Došla je tu jedna igračica i oni su uvijek tu poslali jednu igračicu. I to ih se da bez problema izigrati, ali Srbija ih nije uspjela jer je ovdje bila ta Zver koja je dosta agresivna, brza. I ja mislim da su se njih dvije, ove srpske igračice, više prepale nje nego što su bile koncentrirane, jer to se može gledati. Tu da dođe, koji je najjači obrambeni igrač sad na svijetu, ne znam. Pike, evo, da dođe Pike, ja znam da Maja i Landeka ili Kata i Landeka, koja će tu biti zadužena da dođe u prilaz, dakle Kata i Landeka bez problema mogu i Pikea izigrati. Najvažnije je samo u srce danas i želje.